Nimbulu vinaka ragone, vinaka bakalevu na nomnindo sema tiko mai, na nongo I bata-batango ni tala noa with Dr. T. Ni kua, na rongoda tiko endua na serekali. Na ni serekali ngo, na serekali ni Bitu. Labilinga manda, kaya sa reda endua na bu ni Bitu. Vinaka ragone. Ni kua, na rongoda tiko na serekali ngo, kanda na bulita talenga, sone tuku-tuku, baleta na kaungo ng Bitu. Saba karao? Ipakarong sarmay. Nakarangone? Na serekali ni Bitu. Nimbula vinaka na lewa ibiti kede sara. Nongu serekali meo sere la kamanda. Baleta tiko endua na kauyanga. Ng Bitu ongore na edana. Ng Bitu tumbo kau kena bembati ni wai. Totokan dina ninda saraba na kena rai-rai. Ningunu tiko ngamai na bewa di wai. Kau mbula-mbula nan rauna senga ni rau ni malai. Ng Bitu kau rere vinaka. Lewun dina na kena yanga. Dhaka maikina na isele, dumuni wani sulu, kawaka sangarikina na kakana, ng Bitu ngone rawa saranga ni laukana. Ongotale bida na kena yanga. Tarakina na vale, menda baka ruru vinaka. Dhaka maikina na moto, bilibili, kena kali. Ng Bitu nonda isaki-saki. Lewundina na kena matanggali. Bitundina kena Bitu sani-sani. Tiko talanga ng Bitu ni balangi. Baleta ni kau may banuatani. Daw ba kaya ngataki ng Bitu may ukuku? Rongo na ibakatangi ng Bitu udo. May kandavo baka tokai menduvu. Menda baka deo takatiko nga na kena tuku-tuku. O ira na nandangase era rei awasara. Na nonrambulia na ibosa-bosa baka biti menda baka sa mataka. Baka la mboko na bukang Bitu enda kila baka matata. Nito tolo na kena mboko, nan rabu sa kulukul saka. Nanongo serekali ni Bitu mesama idhava. Wikemando saka na lewan Bitu au baka tulo saka. Au kerea me wosoti ni usama idhavuyada. Ng Bitu enduan dina na kauyanga. Nakarangone, nuitaka ni taleitaka na nanda serekali ngo baleta na kau yanga, kau totoka, kau rere vinaka ng Bitu. Nuitaka rangone ni na subscribe na nongu YouTube channel muningay renga kina si kere-kere take na kaya tiko na tala noa with Dr. T. Nakabakalewa ragone na nomnindo sema tiko mai. Sa baka moda ni kemuni kalungata tiko.